Voin hi April ni som paruk sang ni som ni pakhat zir top ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Myanmar buina chuan ziom lama pan hret nia kan ngai lain. Sipai te ro mun sang sanga an cherap thlak thin hlea. Chuti ruale ro chuan mi pui lam tang. Barma nam pasal tha mai ni lo. Aram mi pui te chenin an ram se peirong taka che thin te chu an do dal zela. Nena chan tumin mi pui te chu malaman pan zela ni. Tun tu ma po hian Burma News tharte kanong puang suak le don ani. Myanmar News sa kan lu ma in COVID-19 na wanga. Mizo nu boral hian rilu le thinlung a khoi ema ihan ta lang masapot te ang. Pune a mizo boral afanuin aruang halral mai tu chu mituine namang tha. An valai nat te lulem. An mangai em chu aruang po phurthlen lei theilovin. An mu phak lawa William ania. Achung te tana anat dan tur chu ishia thiam pui main karing. Khoru lian khua mizo nu mel thatak. Rudi hi pune a nathokin na oma. Vanduai thak takin COVID-19 na positive lau maya. Tichuan pune a damdoin sang pali layan pan kuala. Mase an lo admit theilom silova. Ato pa van nei thak devin damdoin pakhat an mufu lau mai. Chuta chuan an tlan lu thuaya. Mase ventilator an nei silova. An doktor chuan damdoin pakhata ko mu le ta a. Chuta chuan an tlan lut le ngal vata. Mase anat na chuan ziom lama pan theilova. April ni som pathum chundar som pani khan. Rudi chuan chatuan ram min lo pan santa ani. COVID-19 na wanga boral te hi an ruang mundanga thon le lak an phal lo wangin. Rudi po pune a ruang halral ania. A ruang vap chu an khua khoru liana ho pui tumin an boi pui me kani. Arilara afanu chuan atop nan. Anu ruang chu video call mangin. Halral ani mal lokin amang tha a. Anu chu mit tuinen awlom lomma sela. Achang thei to silo. An valai na tom nu fa te rengem. Mizo official channel te chuan kan lai na tin kan tuar pui tak zet ani. Kan channel thlir tu le ngai thatu zong te po. COVID-19 tho ni na lo leng mek laka kan him theinan. Film khur takin hun ni mang zelang u. Ole tu na chuan Myanmar News lam lo hoita ila. Mong yo a kong zo hoi hot tu. Voice of America nen po April ni som palia. Interview lo nei to. Ko oimo ong chu nimin April ni som panga khan. Kong zo an chu anu rei vaklawa sepai motor chuan ron suluin an man ngalti. News site sang te chuan an ta langa. Ama hi Muslim tlangwal. Kumsom thum vela upani in. Kong zo na akhai pa chanchang le sipai sarkar du lo na pena tak mai ania. Sipai ta hian nasa takin kutan thak ni in a mutu te chuan an soi. Mi pui te chu sipai te chung an thin rimin an hruai tu. Ko wai chu an ui tak zeta. An bei sei na le chakna nar pakhat an man tamai chu hria thiam har po an ti hle ni in an soi. Damin nge ron chu anga. Aruang an hu chia zo kang ti chu hria thiam har hle ni an soi bok ani. Nimin April ni som panga jing lam khan. Akhan ni pi doa. Burma sipai ho te chuan pamhlet an semkol vak ni an soya. NLD le CRPH ten raman ti chia thu te. Pisu chi le ami ten buain an huai hot thu te. Do tin an zia khat vek ani. An news channel MWD le MRTV chu tu man an endu lova. An Facebook page le sipai lam thu puan na la. Facebook team in an ti chezel siya. Pamhlet mangin tranan lata ni in mitap mutu te chuan an soy ani. KIA bomkam an ra po wangin. Burma sipai som thum an thingala. Sipai som pariat an manbok. Burma ram buaina chuan ziom lama pan thei meulova. Kachin ram hun tam taka Burma sipai tele. KIA te chu aninep chau meka. Min ong lai na sipai ten indo thona mangbok ma se. Thi le liam an tamzok ti hriatani. KIA le Burma sipai te chu April ni som pali khan aning kapa. He huna hian sipai lam chuan an kem. Alobum chu KIA la ka an hum zo lo ani. KIA le Burma sipai in do na Burma sipai som pasari thi in. Pahni an liama
ral thuam po thanem tak an manani alobum chu KIA nam sipai ten an hol bet lata wangin Burma sipai ho chu in pemei turin an tia ma se an in pek du lo wangin KIA te chuan sipai som pasari kap lumin pahni an man ta ani tin ral thuam le amu tam takan man teleni ti in kan thudon na chuan a soibok nimin April ni som panga khan alobum kem hi lak le tumin Burma sipai te chu an thok suak le a KIA lam chuan an kalkonga bom lo kamin sipai som thum an that le ti an soi heng Burma sipai som thum te ba ka hian nungdamin sipai som pariat an man bok ani KIA sipai le Burma sipai te hi April ni som pali zandariat vel khan anin kap chiam maya silairi an sa hle ti an chevel khuate chuan an soya mi engemaw za chu mun him zongin an tlan dar ani KIA sipai huaisen pani chuan an nun na an chan ve bok ti an ta lang DVB na ta lam danin KIA sipai ten an man Burma sipai te chu laiza lama thon ani don ti an soya tuna hian Kachin Banmo district a KIA le Burma sipai te hi aninep mek ani Burma sipai sarkar chuan an mi le sa te chu melma bai ang takin ral thum changkang tak tak nen an bei meka engchen nge he indo na hian a odon ti hriat ani lo ani nimin April ni som panga sang ni som ni pakhat khan Sagaing region Tamu district Tamu khopui Chongnat ji khoa nimin jing khan sipai te intren khata alu chuakin soma pakhat sum hial te an lak sak thu hriat ania mun then khata sipai te chu anwak chiam ni in an soibok nimin jing lam khan Tamu le miau thet inkar kon tong kho kiang lei an hal bok ani kalimiawa ero jing le tlaya kongzo hoi khot le ania an latluang ri zel ni nan soi tahan le ache vela sipai duty an lom zela ina om ngam lo azatel mundanga inthiar filimin khuan chu asan mek zel bok ani Mandalay Bali khuwa inka na mi puilam pakhathin mi panin liam an tur bok nimin April ni som panga khan min chinea kongzo hoi hot le ni in mundanga changmu manga norna hun man ani boka he muna hian thi som ni palizet anom to ani chin hi la po ramchung le pon hoi hot na in April ni som pathum sang ni som ni pakhat khan CNF CRCH supporting teams politics lama hruai tu ten en tang kopin ICNCC din ani thu nimin April ni som panga khan new site then khatin an ta lang ani nimin April ni som panga khan KIA ten tanai nambui lam an la le Kachin Independence Army KIA le Burma sipai te indo na kal zel chu nimin jing daria le minit som thum pakwa khan KIA sipai number 2 le 14 sipai ten tanai nambuya thut munrem felin an la fel ti an soi DKSA a Burma sipai te anin beng beltrana Army Reserve Nam Kham area chet an la chhauhret hret nin an soi Burma Army Station BKLA 74 lama inkana thleng ti report om boka hliam an om nual nin an soi United Nations chuan Burma sipai te insum turin an ngen United Nations chuan Burma sipai te no pangpoi soi lo somnga pakhat lai an tha to wangin insum to turin an hriatira UN spokesperson Stephanie Dujarric press chuan April ni som pathum thleng khan Burma sipai te kuta no pang somnga pakhat poi soi lo an thi to a Burma sipai te hian kumtling lo mi sang khat an hreng boka UN team chuan no pang le kumtling lo te hi tharum tho na laka filim turin Burma sipai te kan ngen ani tin an soi UN in tun thlenga chet ala tho lo wangin mitam tak chuan an soi sel na sa to hlea USIO UN palai pakhat chuan thu chu am mai tok to lova action angai to ni tin alo soi hial to ani Musulman biak in sipai ten bein mi pakhat athia hliamanom nual nimin April ni som panga jing lamdar som khan Burma sipai te chuan Musulman biak in Mahaong Miai township om chu silai nan kap chiam ti hriat ania kumsom ni pariata upa kot het chu an kap hluma midang som panga in hliam anom thu Myanmar naw chuan ata langani kot het hi
musulman biakin ariak ni nan soya mita mutu te chuan sipai te hi jingdar somvela lokalin in musulman biakin hi an kap chiamani ko thet hi amuna athingala ani ba ka kumsom thum panga upa ko ong zai thiam chu chesom theilovin an hliam boka he mi zana biakin ariak no pang kumsom pakhat le kumsom paruk mi chu sipai te hian an man bok ni nan soi hetiang ang deuh tho hian nimindar ko vel khan mandalaya chuan damdoina thoklai mi som paruk chuang chu sipai ro rel na an du lo zialan tin an nei ma in sipai te hian an man ti Myanmar naw chuan ata lang bok Star Cinema Hall le bazar munakang sipai te thil ti ni ngeyarin ani nimin April ni som panga jingda rukvel khan Star Cinema Hall Chi Min Din Yangon Township mi chu achong chung berle bazar munakang ti news then khat te chuan an ta langa kang threl tu pol te chuan thei top chuin an threl ngala ma sa eng ma bungrua an chu man lo thu an soi YBS motor panga po akang tel ni nan soi bok mun danga kan kai ma in an threl mit thei ani he thil hi sipai da thil ti ani ngei an rin thu amun om te chuan an soi bok Myanmar actor Jin Wayne le zai thiam popo te chu Burma sipai te chuan an man kan soi tong khan Burma sipai te hian anram milar te hi National Clearance Act 505 to chanin man thei tur zong reng in an changa nimin April ni som panga tlai lamdar thum nulama po anram film chang thiam Jin Wayne le zai thiam mel tha popo te chu National Clearance Act 505 mangin anman thu BBC Burmese chuan ata lang ani so chi tha thailin in asoi dan chuan ta chian festivala ni thumna April ni som panga actor Jin Wayne chu February ni khat nuwa sipai sarkar du lo na lan tir na kong zona akhai pa chana chang tin sipai te chuan an man ti asoya chu tiang bok chuan zai thiam po kong zo hruai tu te zinga mi ani tin sipai te hian an man thu news site then khat chuan an ta lang bok an chunga engtin nge sipai te hian che tan tholon ti chu hria ta har ri ta hle ani China gold digger te KIA in control China gold digger te chuan Kachin Independence Army te hena mi puin an man tangkai OT River chu khoilo turin thuan cha KIA te hian OT River hi an thunun mi ani nan soya China thil ti theile ro pui tak chuan chet an la done moti lain an tol nung le ta jok ani China gold digger te hian malama jet fighter tenen ron thok ma se engma an tilawani China ralen na tak mai KIA ten an control tatlat mai hi thilmak tak chu ni tin news site sang te chuan an chua helai hmuna hian China gold diggers le na thok tam tak omna thin ni in KIA te kuta om tari ani nimin April ni som panga jingda sari khan Kachin Freedom Army KIA tat maha 4 le number 34 military force te chuan Burma sipai kem 101 troops Namu town Namlan ami chu an beilea Burma sipai kem Namlan ami hi KIA te kuta aum to ti an talang thile liam za tero an talang lo thung ani ole Myanmar boina chu hria thiama har hlea thudik aoma thudik phena thudik lo po aum nual boka tuna kanon pon chu ate kha news site sang in an chu atele kan thian te na tang kan don te ania thudik ani ti confirm ania chuti ruwa chuan news site then khatin an talan ma se kan la confirm lo pakhat water festival chu mi puin hlim takamanan an tum chu min ong hlaina sipai hovin anti boina sat ema wangin an mang theilawa chu nam sipai KNU ten hriain an thin rim hlea chung sipai boina siam tu te chu an kap hlum vek ni nan soya ma se he thuya dik ngeyem tiero kan fin fia thei talawani ole khati zongkha tuna chanchin thar kanom puan chu thei te chu ania kan u naw barmarama hreom tam tak tur tu te kan laina tin kan khongai tak zeta chuti rual chuan ramle nam ta na annun na hlu tak hlan tu te ro zana chibai kan buk ani antan khovel Christian te thanem ngai takin tong train pathian engkim ti theya au thin maila kan du le be se angin thila thengal vut boxi lo ma se pathian rem ruat sual ngai lo wakhian
ama du dan le rem ruat na fel tak hnuaya ring tu te tong trai na acha ngai yang ti ring tlatila beidong lovin Burma mi pui te tan I tong trai zelang u Mizo official channel clear tu le ngai thatu te inchunga kan lo me